pujial men le nam le nam mangai tu local khom te abik takin hei ukhama kumsum kwa trap ani to amara chu siam tu pathian chuan genesis bungruk chang thum a chuan kumza som ni kan dam thena phalania ila ma bak nem khom mai kumsom ni le som thum le pakhat lai ala omani nia hei CAB 2016 chung changa tlangwal chuantea soi ho tur ati hi kan riak ve du mai maya NGO coordination ang le ke hi tu na hian MOP General Headquarters President Vice President RK thanga kania CAB sa ni som paruk hi tun din huna Rajya Sabha atlang lova ngin Parliament in unpass talova Central Sarkarian ron thar thole ta se eng tianga malak chinge niang ti hi apathum khan ILP po Article 371G po hemi te pathum voina kan kal khom chan he akhan karon yakanga redo theng berin Article 370 JNK chungchanga puria da ten min lo ngai thiam sela lo ngai holo sela he dan an thia dan abrogate dan hi pong sual ni de uberani hetianga ni wang hian ral khel dar hi anon ring mem ringot maya chu wang chuan CAB 16 an thar thole hi Rajya Sabha tu na hian majority MP an nei lo wangin an nei trep mai theya an nei ma chuan ti le lo mai thei boka adang thei tu apar house an ni tata ai nga po chu ni sela G71G po CAB 16 po ILP chung chang te po kan tan rual hi tu la nisina kan soi tlanang khan tan rual hi chakna ni MZP te moto ania adi khop maya chu chuan tan rual lo hi chak lo na ania tan rual kan ti hian sarkar ding lai tel zel lo chuan kan thil tia aruna chalte po kan tu lo na chu sarkar ding lai khon abeka thavio zela Supreme Court order te po an zom lo mai ni kha kan chiat kha chu sarkar ding lai po hian heng kan ram tan thalo tur kan an ti athanin lau tur om lo ve kan ti chung in lau tur om zia ral kherdar ji hi aring le ani ti hi reila tin NDA agenda chia ni lo ma sila a guiding factor RSS agenda one nation hindutva ti hin reng awang hian aboi thaka hei hian national integration kan ti ai hian national disintegration south le northeastern te hi kan la thang lo anti luizel chon kan la thang lo kan lom thang lo wang ti asoi thelo nin asiata chu anni po hi an kal chak lo tuk chuan anin sui tu palang ti hi ro mani in pal boy ala om ve thei ani ti hi lo ria sela tin CAB tuna Central OMA GS le NGO coordination a secretary buchuantea zona hi chu tiang lo ni se eng tiang malak tu chi nge yang ti hi ke mi mal ngai dan chuan
Paul ngày đàn kan soi chia lo va president kan ron de va mani de va nam chan natlang kan buat sai aya room de va kan chet le atul mail don lom ni ti hi kan ngai dan ania ILP le T71G te po kha ka soi ko vek ka riak vek ani ti kha ka soi to kha chu ti ni lo chuan prevention is better than cure an lo ti ya sap thu fing chuan chu inven lok na hi ti da main a thazok dai ni kan in ven lok awareness le heng kan tan kha lo chuan an non ti le thu tanga kan tal boeng ti lo ma tan rual mol mai hi political party sang ti chu kan tang rual view thina opposition hi ruling hi dang le de lek thin lo na lai har san na lai constitutional obligation an nei na lai hi che tiam pui an tul na a khung Arunachal Pradesh ni china po voi khat soi to a an tan rual thei ang te khuan tang rual thei la chu kan tan rual chuan eng kim ati theya kan tan rual lo chuan eng ma hi ati thei lo ti hi ke ngai dan an ringot maya tang rual ang u ti hi kan in som na ania tin governor rang lak governor amui nilovin governor thar hi nei veila Mizoram hi ten khat pheka chuan du tho devin Mizo te min husidani ti khopia din are to fu maya hei kan governor kha atha fu na MP ni tuma an lo cham ta lo amar chu governor san min pevat tur hian puria da changte te po hian mala sela pujevi hunakan request to mi mal chuan kan har san na tam tak hi chu sutkian nga la ni kan ring i tang ro langu ruling te nen kan zawa in tang ro la ti thelo om lova kan dan rol lo ro chuan ti theimu mal hi kan nei lo ni ka lo me